Mamema akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wofre me adwoa searching Nansen me di mania to form astedi niema hu se mahama pa Ghana for baby mahama dem koyo dem koyo waye madoa o na kanya sa menti niema bi ase ene sen Akufo-Addo obeye president na ni ki ade pe da na no ye free education 8 months no the free education aba eye adwuma Mahama so no ade da na no pa ye 24 economy Mahama be the president 9 months ni o 24 economy o enkoko nkitinkiti o tese uhuhe bibia nkoso Ghana ho enye maboa na enye boa din sa na tie enso Ghana fo akoma no atum Mahama baby akwa de why Ghana fo na minni baby kro akoye Over Mahama wono wapamfo yedamo ase you any bia modiama o man Ghana fo ma mo bie yani mo me ahu sen toro safo akutamo na maya ade na sabia wi sabia son sade nantwie ni bodua no anka ne to no yo Mahama anka ansam ahen bia why ze say si edidi ko enche na afiaba na ka 3 years onyame de yebetwa papa mu oboni mu onyame de yebetwa se wono wo baaye wo se nanado asesa tax aguye so na abaaye na animu ya na ase levy watwam de be watwam ten tax watwam se na ado de ba de che kuru meboa afi de mo se de mo de aba se de sports levy kama se mate sakafo obi aran so mo de beba da be mate se yesi nsembo levy so ba wo aso dem na abon nsemo e bejo tax obi ka sem kirewo na so obon nsem so e bejo tax eno so ba mani yesi ahome levy so ba wo home 1 2 bi a wem so betu ahon tax eno so ba ye animu eni yesi funeral levy so mo de ba why wono so yesi mate se yesi mo de ba wo de mo sisam yeso a yensu ye betu ya why say dem na me bibie na Ghana mama wo se mo mama adwini mu bie obi twa ntoro so hu se anipa wo wi nipa wi amene ne kasa ye ntoro no twa me ya se ma hu yetimi atugalam sa ama se ya mo ya sa ase hu bi fie ya me gina ho am ye video yi mani bebam so ni atu ase nyina na msensen soro hwe dia ye rainways kwan na Sam George sori a na DSTV enu ane wam di kikiri na memo ma ye sei na ni tirisa betie kube tiri basa sakwara aketu osifunu no edan wa ye ne ho so ye bodyguard so ye de banyu na ye de ye nka hwe why ye nka obi ahwe na nchenche bi azo e wona fe ti mu sise mu ye so na Ghana fo no ya humawi no enye adwuma na wedie no enye na home kakra Minua bema wayosi Yeso wosi yema His Excellency John Dramani Mahama another chance wayo politics obia obabia o kire na adwene ko se wo ye NDC ni nkire se wafom kwan ana why mistake dabi me oba me fear especially me papa side NDC for those chen MPP sabi no nkire se sabi omunim ni omoye ni ono openo no na wayo tie me unua ajako meka ne se wo bra pani okodi MPP akidi onyaye me kwaku abu aminim tie okọ Akufo-Addo hokọ ka kire ne se odanase bebere se free secondary school policy a ne dana no se oba obeba ama nwisia ni nyanka a sabi sikasam nti omuntimi nya kwan enko school no eso abamfaso amomo no odanase se otumi yeye wayo wanyini adwene dawitirim John Dramani Mahama eba 2024 no was 24-hour economy se ya bia nwuma ni bi na meni krom ha me kwaku abu aminim na wunuanom wo fa asefo eye anesefo ne teacherfo a
egu montene ye dede no wayo kama omusu a omusu no kura nkoto sabi uye nyansafo a woda sumiye so dwene a wonnuanom ne wo nananom wo fa asefo egu montene su aye adwuma abosome nwotwe ensia enkono de kwa afe ye wa abosome dumu ena ye first a omusu no enka mo mawre ho a omudie enkoto na nka obeka sa nyansasem we wonnua pani hu se obebo ntoa eyi nanim beye campaign ema MPP aban ena obekire nie ntia oyi nanim bedi sa adwuma no because ajako minim se ajako anko school anko akiri enti se ajako ba abontene be kan sa nyansasem na ekire ba bia ofiri because na ompese mmofra ana enkirima eba ebefa anamo no ofa emu no suku anko school anko akira unya adwuma ana utu kwan a ena hu nwoma sua so mfaso enti wunua no hunu saa no ma we nyina eno nti ena obeka ase oda kufu ado ase bebre se free secondary school policy oba e otimi yeye wo de dabi 24 hour economy amonam dwom montene uni Christian Awini ebo ho dawuro no ene ye hunu free secondary school na uni Christian Awini bo ho dawuro se mo de private ones e beka ho no ene base no mu bia na ye free a na wonnua no mo wo fa ase no mo enjoy no mo se nkwada no ntua ye nyina ye nim ne ye koso omu school placement ho nsem eni sika headmistress ne headmaster for gini sumase wayo wunim we nyina won na nwene ho wo wa wanko suku a wo nya professional no utifie mi yetua wo kabosome tu beba abontena be kan kwase asem enya wo a wayo nya wo why enya wo wunim wudi tworo no nurse ni ya adwuma bosome enkono de kwafe yentua ne ka wo utifie unsi classroom da yetua wo kama wunya sika to aduane wo yere ne wo madi ebinim se omo hospital base omo nya sika ntua ada utility base omo nya sika ntua wo wote wo unsi classroom da degree bia ne wo ekura wo bosome som yetua wo ka enti John Dramani Mahama nko anoda extra ayi enya wo wayo nya wo na mo Ghana celebrity fo ne staff no eya amodwene se mo nko na sabi ekomode mo a ewo se mo voice out ma aban ne tie mu ye de yenya nipa ne yeto oman no mo adwene mumu pii no mo adwene no Ghana staff fo siniyifo nsentwerofo Ghana celebrity fo me say mo ye mo adwene se mo nko na sabi se komode mo a ewo se aban no ehunu mo hawo sana mo adwene tie 80% of mo adwene no mo nko na sabi e wose mu usu a e wose aban ni tie because mo adwene ne se mo no oman no ekura mo enti wo baba out abekeka nsem hu no wayo unifo udi bem se wonsi classroom da na woje bosumi akatua na wonua aye adwuma abosumi dude kwa afe yentua ne ka ni wosi montene asesa kojan abonu komu sade sabi ninua kuma bia wani ni nkwa na amen awuo na womote agu montene eye demonstration unifo udibem ai because sabi wonya president ono wonwene nkonkan enwene sabi enwisia ni nyanka ho a oba besi wo mai so a wosesa sikama nkwase yafo dikwa binum tesamo a monya adwuma ema wo man no eni ntu beba se yensa ama na another extra time because okwa ebe hawo obi a wonko teacher training da na woji akatua nursing training wonko bi da woji akatua wonko secondary school da abosome so etua wo kade how come say wo bom pa ese Mahama nko mane nsantena ban mu na mokatua beba me se mi obi kun na mi di akire mane hwe me made me makọ school papa maame ayo si apaache yenye wudeni wuyi otwan apaache yenye wudeni wuyi aboa wayo si apaache yenye wudeni wuyi ofui apaache yenye wudeni wuyi mo apaache emo no wuyi tujimi emo wayo si apaache yenye ni deni oyofui
kwasiampani akwakora wadi 90 years abatan su anka me so ba be ka anyansa sembi so wo bibi kakra kire his excellency wo ba be ka kire sa abatan su se si o se di odi nkwala na kototo eyi achiri eye day students no omkokwe day students no ompe bibi nyamfa ho no ene de wo nwene ho wo se sen wo se Ghana for say jo mama mamu no efe wa hu nti on sa medi 4 years ofui wayosi se fie wate se fie se nyame aye wadom no ama o second chance apply wisdom fanyansa kasa ekasa Ghana for ka chiro se jo mama mamu efe da ben enti on sa metena so another 4 years in count. Was it there over 2 hand, 2 there, 2 third, so 2 unicasity. We are kwasiampani. When yini, and 2 kasani nyansa. Akwetiana yo. Akwetiana yo na so manyansa nya adwuma. We yet tiana interest uni munyansa. Ate, me menya ni patente, but nyansa egu mitiribu no. Me de so wa ukomu bebu. Jo mama mamu we wo bui say ye wo fa ma nka wonko awutirim na 2028 drew so akoto abama no mejira meka se Ghana fo se na mamu ye fentu ntena so uye jimi fu ankasa sa wo batakari na ya wo hye no emu ntutu no ntinu wo sha na abofa wa adwene mu na unhu nyansasem bi anka se mukuma wudu no egu na munya adwuma bi nya na se munni nyansasem bia nso amobeba out abeka zip it mon kama nuntum woni Christiana woni nyansa ba kokora ni mutirim sana Christiana woni begina ayi simpie so ye na free association na hade de ba ye no enye ana abatan bi no so omadwumu e ha no mutie no ene about time mu na musu no eno kwa ye nka ho asem nwieye wo be kasma mayeti a wo wayosi say your mama and say medi for another 4 years nka ho 1 year kura wonya ye hunu ye ho ano 1 year kura wonya ye hunu ye ho ano your mama be within 9 months unim how many times what to fuel unim how many times what to electricity mu Ghana for ye na mamu efe wakoma speech wa mani ye ubetimi akanfo no meme ye MPP ni na nso o ma sa speech no US UN conference we no mi ankasa meka say oh for the first time jo mama ayade amani aso into the speech to come na aso wani a papa ubetimi abona baso Ghana for ahin na tie brochire Ghana for ahin ene gu abrochire compare Ghana for gu abrochire ni ye egu Ghana ha say balance equation na hwe get your man mu ye bre umpe no ho asem nka mo de kakra de be mo di nti jimi mo nwene de masses no ho mo nwene ni padodo no ho kakra ye de be mo wadi jama uhia duro nti u be ka bibi na wa be mo skana de akoto adruwa hu ujimi jo mama mamuo etese fie efie no kwa understatement won't bro nti me ka understatement kwa won't ase jo mama mamuo etese fie na efie no kwa understatement se mi wo bibi a ebe ye metimidi asi efie no ano a ebe bro so a enka meka amamu tantanta we do mama ebi yeni option yeni because oni pani dia wo ye dia wo ma ne betena so say kimwa 4 years no wo ye dia obetwa usumo jakro obetwa ade se yes akoto aba foforo na ne wo to aba tia na watu atia no na me kada
For one to form. Why you see, for one to form. Said your mamma, Mumu Efe. Into all 2 unit chassis into one day. Into one uncle second term. Once uncle second term. Upon the judges or Yaku go, no part judges Nina, or Moncaman is uncle second term. Ghana for your bet 2 Ye bet 2 Benetiam. Yes, Siana, we had Dokunu wedding, Dokunu wedding, Dokunu 5 cities, said Dokuno, a 7 city, 10 city. Obi obeka crabia beka do se Dokuno. Ye born 7 city, 5 city, na ketu ebi. Ye born 7 city, 10 city. Ope so di Dokuno na me ya. Oma ye mwadjo. Jo mama ba ye di ade pa no waye. Ah because ade we no waye nti ama oman mu abatan anase Ghana ni bi ho han no. Fuel na watumu. Se gas ya tum. Me gas asa e wo se me coffee libi. Me dwene ho se me kwa said the price no ekwa koduru. On kan no asem. Mo die mo bedi mo fu die kakra be komu yemunti. Mato mu nyansa. Christian ewuni a wo ye bad time. Ah, na do the free searches aba ebo about time. Who be condemning ye free searches. Ujo mama oba e de oye no ene de ofe. Eye ofe. Jimmy for amunwini nipa ho. Mon kwa mu ye die ho na modwene. Onyame betue tua mo kama akoma. Hey, why you see? Se wan fa wa patch na mpe ba bia ntena wo hu. Se wan fa wa patch na mpe ba bia ntena wo fa Jimmy na me ka se wanyini nti uni nyansa. Mo mpe ba bia ntena. The next time I ever so see uso no. Obete okakanka. Wa yo si apaache munye ni deni oyaboa apaache yenye ni deni oyofui apaache yenye ni deni oya se. Kusuye nyansa. Na Ghana for